apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Intad ni manang kunching titangdan mo, saan ka de, Pilar? Wan, apay ka di. Pautangan lang araw. Tapno, daigatan ko iti usarag iti baro at trabaho. Ay nawaw, no kasta, at ng trabaho. Gawin. Isungay kan na ko niti kwarta. Tapno mang rugi ak mutan iti trabaho. Ay nawaw, kamaudyanan na, matulungan nak matlaangan lakay. Gumatangak to iti naimas ama si Dabakay. Ay katuan na lakay. Oh, manungarot ti ka sa pulam. Umanayan ti sangaribaw. Sige, ikan ka iti sangaribo. Ay, sus. Ngam siguraduam nga adda pagtungpalan na alakay. Win! Dalag mo na ya bakay. Ay nawaw, anyangay dagitagin at gatang mo, ador lakay. Flashlight kan ado a baterya. Ano ngay dagita? Kasapulak ti flashlight ken ado a baterya. Nga may night shift ti trabaho, bakit? Night shift? Uy, rabi iti panagtrabaho, iso a night shift. Kastaya. Uy. Anyangay data at trabaho. Basta night shift nga ron. Amangan mo't Ay, no. di ka nagpanunot iti dakas bakit? Tinapatag, kat makatulong akin ka. Alas 10 iti rabi bakit? Agrubwata kaon, tapno jak maladaw iti trabaho. Unay mat ngamin data at trabaho. Masapol ay arabi eh. Wala. Saan ka di ngayon bagakan ka arabi iti jutek? Unangam delikado mat. Kasanulaangan no adda ti masalaw mo di tadalan. Kat pagtripanda ka. Kasanaw no awan ti makakita kan ka. Ay, nawaw. Kabailak ti bagik bakit? Sama isa. Adda mo kay nalak nga armas ka no bilang laing. Ala, makaamo ka man langan, ador. Isaram ti daw, agrubwata ko. Awan ka di tinalipatam. Awanan. Inalak mo't amin, nagiti ka sa pulak iti trabaho. Ala, agan-anad ka nga raw. Sa dinaw, ti papanan ti asawa, Pilar, anak ka. Ay nawaw, da kayo magayam nanang. Kunak no nakaturog kayo matang. Kasanaw kat nakapigpig sabot ti sa uyo iti asawa. Ay nananang, pasensya kayon. Nadisturbo kayo pa'y kiidin. Okay laang kanyak, Pilar, anak ko. Kat, sa dinungay ka na ti papanan ti asawam. Rabi ngamrimwar pa'y laang. Night shift ka nung amin ti duty na nanang. Night shift? Nay, anya ti trabaho na aya, Pilar, anak ko. Day tatijak amo nanang. Naa, di mo ibaga, di mo sinaludsod ti asawam. Sinaludsod ko. Ngam di namot sinungbatan, nanang. Ay, kasano nga raw no at damot tan tiligal ngar aramidin na. Amangan mat no nag-apply amatyo dancer ijay ile. Ni nanang mat, saan ama aramid ti asawa ti pampanunutin nyo? Kamodyanan na. Nakadano nakmutlangan ito'y garden dagiti tattao diti kabangi pang barangay. Adayo. Agam sa nabalay. Ta sigurado asulit mo't ti bannog kaw. Ay nawaw. Uy! Abda pa imbati da ka barbaro nga esprira. Sigurado anangina da ito na may lakaw. Matay ta. Naisa ako ka na. Da ito'y pailang ti alak kita. Sigurado adakkel ton ti maalak a kwarta no mailakok daytoy.
Itay pa'y adi ka matagtagare, Pilar, anak ko. Adda ka di parikot mo. Agsapan nanang, ngam saan matan anagawid ni Ador. Ama nga, no nag-overtime iti trabaho na. Nga ta? Huwag siguro Alas 10 arimbuar iti rabi No 12 hours di duty na. Saan pa'y siguro dismiss? Sa bagay, nasapa pa'y matkit di nanang. Imbes asay-sayangam ti oras mo. Agsaga nakakitday, tamapan kamutin iti ayan ni Kunching. Isupay ti malpas mo at trabaho. Agawid to kadilat taday tanga Ador, Pilar, anak ko. Ano tararami din dito gardin ko kung big-bigat paraw? Ay, tata. Ay, sapa da sprayer gawit mo. Kain kasla na bambanong ka. Madlaw nga dayo tinagapwa ang paraw. Ay, tata. Huwag nga raw. Ay, amangan no kaya tiyo agatangan ti sprayer ka? No kasta. Ilaklakom da itaga sprayer paraw. Huwag tata. Kung nga main. Kasapulak namin kati kwarta. Mayat da ito yung sprayer. Nangina ti kasto iji-ilay. Uray lakok iti 3,000? Ay, naglakam itong barok. Apay, saan ka alugi dita? Lugi okay lang. Kasapulak ngamin ti kwarta. Ay, nawaw! Ala na tata. Gatangan nyo kumantap no makaawid akmatay. Ay, sigurado nga urayan na kung ti asawa. Ni, ado mo tinyawid mo groceries, Ador lakay. Sa dino nga'y tinangalaam ka dagitoy. Awan mo ti kwartam arimwar. Ay, sa dino kumapay nga'y. Tangdan ko ang nagtrabaho No kasta, dakkel gayam titangdan mo lakay. Ay, sus, dakla talaga abakay. Ay nawaw, nagsayatan nga'y. Ay, mapanak to man nintong rabi Saan mo't siguro nga illegal day ta trabaho, lakay. Ngamin ano ka di nga ibagakkan ka. Asaan nga illegal ter aramide. Apayawan pa nagtalag mo kanya. Sana kasta, kaya't kulaeng ti makasigurado. Nay, apa kasta ti lang ayo, tatang? Ay, dakal ti parikot kaw anak kaw. Anyat na pasamak aya. Nakasaritak ni pare Pepe itay. Mapukpukaw magkano ta sprayer a binulod na kanyak. Ay nawaw, kadno kagat-gatang yula ang dayjay. Ay, day tangarog kahit. Amangan met no, nalipatan na lang tinangay kabilan na tatang. Wenno, naipabulod na. Ay, awang kanumay. Indulin na kano iti basit akalapaw iti talaw ni di kalman. Ang ami di nagsubli ti agsapa. Awang kanumatain. Anya? Nay, an-anwam day tapuro a kurtina, tatang. Manya kumapay ngay. Usarak ata maturugak iti kalapaw ko intun rabay. Ne, adda ka di manan ti dakas a napasamak, tatang? Ay, agray raman dagitag tatakawan. Mga nusyak ti next target da. Ay na, nasaysaya at sano ipakaamuyulangan ka ni Kapitan, tatang. Ang mga no day tapay ti pakaisabmakan nyo. Ay, mga no saan tumanan na maaksyonan na dagaws. Siyak langan ti mga ramid iti pamuspusa na nakaw. Ada na panunot ko nga rambidan no bilang. Ta siyak ti next target na dyan agtatakaw. Unay day ta nakatawa yu, tatang? Kita lang. No saan nga agnakam na dyan agtatakaw ti rambidan. Agrubat ka din, Ador lakay. Ay, uwan ba kay? Kini, last gisay. Amumat anay chip ti jutek. Mabiit laang man, Ador. Addala kayat ko asaludsudan kan ka. Anya day ta? An-anom dagiti sako, ang nakitak itibag mo. Ay, nakita na kayang dagiti sako ngayon sa ganak. Ay naman. Ay, sana mabalin na mamuan na. No niya ti ikarga ka dagiti sakaw. Apay adi ka makasungbat si ka, Ador.
Ay, siya kay di mo bakit? Impaalan ni Boss Dagi sa akaw. Kasapulan ng amin, isuha siya akong timang idonate. Di nakululbudan si ka, Ador. Ay, saan? Di ka maululbudan kay. Siguraduan lang. At dala maamuak akalukan nga aramidam, talaga nga agsungbat ka kanya. Alas 12 ni Terabay. Ang imot imay tagtatakaw. Wano nagdi off. Ha? Ada naka-flashlight ngagturong iti ayang kaw. Ay hamangan mo isuday tantag tatakaw. Sa mga umay ni pare Pepe dito'y garden iti kastoy nga oras. Usara kunti puraw a kurtina. Sakto magna di kaslak ton white liday. Ay nawaw, kunakon kahit. Mabalinan ang maapit ti bunga dagiti nateng amula dagiti tattao dito'y kabangibang nga barangay. Ay, tinasayat. Irwar konti sa ako, tarugya konti. Anya dis limabas. Nakapuromay. Ay, amangan no, imahinasyon ko lang dayay. Ituloy ko ti Ramida. Ay sos, limabas man natin nakapuraw. Uy, amangan no talaga, white lady day ta. Ay, tumaraya ko na. Ay. Bakit? Adakaon, lukatam tiri daw, pakasim. Umayan, makauray ka kadimot si ka, Ador. Ay, apayakas na kailang ang managawid. Sapay awan ti Paris ti chinilas mo. Kasla na idaramudom ka pa eh. Kita aman day talaga. Malas. Malas na talaga. Ano ka aya? Sapay awanin tibag mo. Kuha nga main, bakit? Anya akwa. Sana mabalin na maman ni Pilar, no? Anya ti puno na pasamak. Ay, amangan no isupit ti mangitulod kanyak iji barangay hall. O anya, apay adi ka sumungbat, Ador. Kwa, Jay, kwa, nakatsambak iti huldapar. Anya, ay sus, naimbagtasanda ka adi ng ran. Naskan nga agreport tayo iji barangay hall lakay. Ha? Ay, saanin? Saanin nakasapulan, bakit? Ang yaman tayo kit diti, Diyos, ha? Ta, didak din ang randag ijay ahul daper. Nay, anya dagita awit yu tatang? Bagmat kan tsinelas. Kukuha ti lukong agtatakaw dagita anak kaw. Anya? Pudnaw ti bagbagak. No kasta, nakita yun no asino tagtatakaw tatang? Jakamaw tinagan na ang kabisadok ti rupa na anak kaw. Ay nawaw, kat itadyo nga rodan dagita abag kan tsinelas ije barangay hall. Ta ipost da iti Facebook page ti barangay tayo. Iti kasta kat maamuan no asino day tangag tatakaw tatang. Ay, wag. Mga anak pa isak pa mapanak. Ano usam nga ilabati kurtina anak ko, ah? White lady mo ilagayam ti kabutang day tiyang agtatakaw. Sa dino tinapanan ti loko nga asawak, nanang. Adda iti sirok ti mangga anak kaw. Agin ina na tanasakit ka no ti bagbagina. Mangibaba inday tanga, Ador. Ay nawaw. Anyat na pasama kaya Pilar anak kaw. Oh, nanang, kitain nyo tibag kan tsinelas an na ipost iti Facebook page ti kabangibang a barangay. Saan ka di ako kwa ni Ador dagitoy? Ay wun nga agpaiso. So matlagayam nga awan ti Paris ti chinilas ni Ador. Basain nyo ti kapsyon na, nanang. Ay, jak mat mabasa anak kaw. Jak makita. Sapsapulen da no asino ti agtatakaw nga akin kukwa kadagitoy, nanang. Agtatakaw. Wen, adda ka no ngamin agtatakaw iti gabyon, sprayer, ken nateng amula dagiti taga kabangibang a barangay. No kasta. Panagtakaw gayam ti kuna ni Ador a night shift at trabaho na.
talaga amang ibabain ka, Ador. Di na kumamutanungtan bakit. Amumot na maditirik na. Nasakit ti bagbagi, kanya pa'y makapagnana sayaat. Gapo ka dagiti holdapar anasalaw ko, iti dalan, iti rabi ay. Ay nawaw, taagulbod ka pa ilang amin. Mingmingan man anaimbag dagito aladawan, Ador. Kukom dagita, saan ka de? Ha? Night shift duty gayam, ha? Ne, kamalit ti pampanunutan bakit? Di kan aglibak pa'y si Kador. Itamot lang. Tumakder ka dita. Tasyak mismo timang itulod kan ka iti barangay hall. Ay, sana bakit? Diyak kaya ti may balawd. Tumakder ka dita no di mo kayat ani kapitan mismo timang sokon kan ka. Ha? Taiso timang itulod kan ka ijay kabangibang a barangay. Saan ko ako ko dagita kay? Anya, saan mo ako kwa? Kat naglawag mo't at iparis ti chinilas mo aginatang mo ti abday ti ladawan. Tumakder ka dita, tasangwam ti bunga ti dakas nga ramid mo. Ay, nawaw! Pilyam ti agaramid iti nasayaat. Iti kasta, kat di ka maisagmak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kanya nga iti plano yo ko ni Cesar, Joyce anak kao. Agkalaysa kayo kada iti simbaan, no? Saan pa'y asigurado, Tatang? Ay, nawaw. Ada mo baboy atarakan tayo, no kwa? Isupay lang ti usaran niyaw kan ni Cesar. Ay, saan na, Tatang? Narigat mo't ano ti baboy yu kan nanang ti mausar. Ila ko yukit di. Iti kasta, ada igatang yu iti masapsapol yu. Sigurado ka? Ay, sapay agpapada tayo laang kada Cesar amarigrigat. Ang mga nawan mo't pangalaan dagiti dadakkel na. Kasanungay ti kalay sayaw. Tatang, da kamin kini Cesar ti makaamo iti kalay sami. Ken maysa, mabalin mo't apapelaang pa'y ti alaan me. Saan mo't amasapol nga ingrandi ti kalay sami, Tatang? Malala, no kasta ti kunam. Awan ti maramidak anak kaw. Hanggang no kasapulan nyo ti tulong. Ada kami lang kaninanang yaw. Kasta timbaga ni tatang mo ka, Joyce? Mabalin ka no at itarakan da ababoy ti mausar inton kalay sata. Ay, nawaw. Ay, sanay. Nakababain ka dagiti dadakkel maw. Day tamat laang ti kunak. Anusan tapay laang ati simple akalay sa. Mga latapay laang iti papel. Iti kasta, legal ti panagdan nata. Ada mo ba si turnong ko? I-reserve mo pa'y laang. Saan mat amasapol ngayong grande ti kalay sata? Sigurado ka? Okay laang kanyak ti simple akalay sa. Tinapatag, kat saan ta mailumlum iti utang. Mo kiti ah. Pudno ka di tinadamag ko, Mari Rosita. Anya tinadamag mo, Mari Pulen? Makiasawa mo't gaya man ti kakaiso na nga anak ti kabsat mo. Aya. Isumat tinangag ko. Agkalay sada kanon ka ni Cesar. Ay nawaw.
Awan pa'y mati na ibagbaga ni Joyce kanya. Amang ano nalipatan na. Anya nga'y tinadamak mo. Mano ababoy nga'y ti partyanda. Ay nawaw, kaanakam ngam di mo amaw. Sa anak pa'y ngamin anapan iti ayanda, Maripulin. Saan da ka nga agparti iti baboy, Mari Rosita? Na, apay nga'y. Adumat ti baboy atarakan da manong Fabian. Mga aladalaang kano iti papilda, Mare. Anya? Naimbaglaangan ta nasalaw ka dito'y dalan, Manong Fabian. Anya ka diti masapul, Mau, Rosita, ading kao. Adala kayat ko asaludsudan, Manong. Anya day ta. Nadamag ko nga main nga agkalay sa kanuda Joyce kan Cesar. Ay, wan. Ay na, pasensya ka. Nodyak na ibagakan ka. Pudno ka day apapelaang ti alaan da, Manong. Saan da nga agkalay sa iti simbahan? Misumat ti plano da. Ay, nawaw. Apay nga'y. Saan da pa ka na dagiti tattao, Manong? Ay, masapul pa'y aya. Rumbang laang apakananda dagiti tattao. Agkalay sa da nga rod. Saan ba't aparikot ti baboy no bilang laang? Tadamot ti baboy at tarakan niyo, Manong. Apay akas ta tilangam anagaway, tatang. Kaslaad da nadag sinaparikot mo. Ay, jak nagustuhan ti imbaga ita ini antim Rosita. Ni, anya timbaga na aya, tatang. Nasken ka na wapakanin nyo dagiti tattao. Nagkalaysa kayo ka ni Cesar. Ay nawaw, pala desisyon matetangan ti Rosita. Jak man amoy ti day jakab sat ka anak ka. Ay natatang, narigat ti agsapol iti kwarta ita apanawan. Iso arumbang laang nga agbalin tayo a praktikal. Ay. Nagsubsobra ti kwarta, mabalin nga ing grande. Ngam no da tayo amarigrigat, uray simple laang. Awan ti serserbiting grande akalaysa no nagapumot laang iti utang, tatang. Isa bagay. Kita man dagiti artista babak nang. No agkalaysa da kat mabilbilang laang ti bisita da. Datayon tokit den amarigrigat laang. Si kamat gayam ti masalaw ko, Joyce, kanakan. Sa dinungay ti papanam. At dala ilakad ko ang papeles ijay sentro, anti Rosita. Lukas ta, talaga apapel lang ti alaan nyo ken ni Cesar, kanakan. Saan kayo ngagparti iti baboy? Wano baka? Saanon, anti? Ay nawaw, agkalay sa kayo pa'y lang nga rod lukas tamot lang. Anti, amuyo mo ti sitwasyon mi. Marigrigat kami laang. Iso a practical kami. Wana, ngamrumbang laang mat, apakanin nyo dagiti tattao. Agkalay sa kayo nga rod. Sa maysa, nagswerten ngay day tanobiam no saan nga gastaws. Anti, no adaman ti urnong mi ni Cesar, di mi kayak amasayang laang. Ta isumat tinamnamaan mi apang rugyan mi. Apay, di ka di umapal kadagiti kaaruba tayo nga ing grande ti kalaysada. Kinapudno na, anti, awan ti rumbang nga apalak. Ngamin, kontento aklat na. Uray papel lang ti alaan mi ni Cesar. Tinapatid kanyak, kat legal ti panagdun namin. Talaga nga awan ti babain day ta Joyce Maripulin. Ay nawaw, apay mo't anay bagam ti kasta, Mare. Kasano, di na kaya tapakanan dagiti tattao. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo, ngayon grande ti kalaysada. Talaga akasta, Mare. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Kan practical dalang siguro, Kanibaga na pailang, akontento ka nun. Uray ijay munisipyo lang ti pagkalaysahan na kin ni Cesar. Kalukwan. Ay na, Mare. Awan ti mabalin tayo no kasta ti plano da. Nasaysaya at matkit di ti agbalin a praktikal ita apanawan, Mare. Ay na, no aday bagak, uray pagsayaatan da.
Di na kayat ti dungag. Anya langan nga iti ibaga dagiti tattao, no agkalaysada asaan da apinakan dagiti kabaranggayan tayaw. Ay na, saan mo idan apakibyangan, Mare? Bay amon no isumot ti ammo da husto. Isu ti aramidan da. Kas ko nakitayan, saan tay nga agpapada iti kapanunutan, Mare. Sikamat ti lumabas iti parangan may, Cesar. Apay ka day, Auntie Rosita? Ay mabit man lang. Adda kayat ko sa ludsudan kan ka. Anya day ta, Auntie? Agkalay sa kayo gaya man kan Joyce aka naka. Well, Auntie, ijay munisipyo. Diyo kaya agkalay sa iti simbaan? Ha? Amaw si ka, Cesar. Talaga adi mo kayat ti aggastaw sa niya. Nay, saan mo takasta, Auntie? Apay nga raw, adi mo kayat nga itagtiing grande akalay sa iti kanaka. Ha? Agparte kayo lata kumamot iti uray 5 baboy no isaw. Ha? Napagsaritaan min ka ni Joyce ti may papan iti dayta, Auntie. Kahit nakadesisyon kami, nga imbis nga igatang mi ti baboy, ti kakaisuna nga urnong may, idulin mi langay. Ta iso ti pangrugyan mi inton malpas ti kalay sa may. Oo, ti ko nam kede, kuripot ka. Ah, Kasimat ni Joyce nukwa. Kuripot ka mat. Kasken ka pa'y laeng mat, tinakaibatugan na. itay pa ada katugaw ni Cesar iti sirok ti mangga, anak kaw. Kasla naunag ti pampanunutan na. Jak amo no niya ti mapaspasamak iti nobyok. Di namot nga rod iba gano apay. Nay, ay amang ano da diyo nagkinaawatan na. Ni, awan tatang. Okay kami laang mat iti panagkunak. Kahit apay nga raw dakilata nagbaliw tinubyaw. Saan mat akas ta sigud ni Cesar? Tunggal umay dito'y balay ke adu ti istorya na kanya. Ita ke kasla di payagisa. Bayan nyo tatang, kasaritak to tinubyok. Nasaysayahat anak kaw. Agsarita kayaw itinalapat, ta mga no adamit na aramid mau adi na nagustuhan. Oh, Diyos para ken ka, Cesar. Agyaman nak Joyce. Itay pa'y adi ka matagtagar eh. Adda ka di parikot. Ha? Okay aklaan. Iti kasta alangam. Madlaw nga adda na unaga pampanunutam. Adda aklaang mat ditoy no kasapulam ti kasarsarita. Daman kahit ko asaludsudan kan ka? Anya dayta? Sigurado ka nga okay lakan ka iti munisipyo pagkalay saan ta? Okay lakin ka no papilang ti alaan ta? Apay ang nasaludsud mo. Saan ka di nga imbagakan ka nga okay laang kanyak? Tinapatag, kat legal ti panagdanata. Sigurado ka katay? Amangan mo't no ibagbagam lang day ta, Joyce. Unay kalakit din aya. Masapul ka di nga ulit-ulitek. Narigat ti biyag ita a panawan. Isu arumbeng laeng nga agbalintay a praktikal. Kunak man no agpasentro ta ita, Cesar. Masadsadutak nga raw. Ni, apa yan? Inton sumaro no alawas ti civil wedding tayo. Anyang ay ti isuot na no saan ta agumatang ita. Diyak amaw. Agpudno ka man kanyak, Cesar. Adda ka di parikot mo. Di mo ka din kayat ngagkalay sata. Ibagam laeng idi pa'y napalabas alawas akas na ka. Kinapudno na. Dakon magustuhan ti ibagbaga ni Auntie Rosita. Ni Auntie Rosita manan. Anya timbaganakan ka aya. Malas mo ka no. Tanay batog ka itikas kanyak ako ripot. Ay nawaw. Kasta din sawang ni Auntie Rosita kan ka. Nasakta anak itikas taunay. Kasanungay no. Ay na, di mulatan ikaskaso ni Auntie Rosita. Kasjay at talaga dayjay.
Ay niya, aramidam dito'y balay, Joyce. Imayak, tada na patag nga ibagak kada kayo, Auntie Rosita. Nukasta, agparti kayo iti babaoy. Saan aday ta tigagarak, Auntie? Kan saan mo't laang akas ta ti plano may? Nukasta, anya nga ron tigagaram, Joyce. Imayak, takayat ko nga ibaga kada kayo. Ano mabalin laang, kat saan akum kumpormiti sa usawang yu ken ni Cesar? Anya akong kumpormi manan ngay bagbagam? Ay nawaw, agin didiam mo kayo pay laang matantay. Naibagam ka no, ako ripot ni Cesar. Day tagayam. Well, naisawang ko tikastakan ko na. Apa isan ay apod no? Di nakabailan nga ipaiting grande akalay sakan ka. Saan ka day kanakan? May salaang ti maibagak, Auntie. Uray anya ti panunutin dagiti tattao. Saan mi nga ipalupos a mailumlum kami iti utang para laang iti grande akalay sa. Nasabat ko mat ni Joyce itay, Mari Rosita. Dito'y kadibalayo, tinagapuan na. Wan, Maray. May naman ang pinagbasuran tilapayag ko. Ay na, si kantumat ngamin, Mare. Manakibiyang kalaunay. Ay nawaw, siyak pa'y tidakas ita. Nadamag ko ngayon bagam kanu ako ripot ni Cesar anubyo ti kaanakam. Wan, indiretsok day takan kwa na. Sana bali tapod numot. Saan anasaya at tikasta nga isaw-sawang mo, Mare? Awan talaga ang guraan da kanu kastalaang. Guraan nak lang nuguraan nak, Mare. Mom, may salaang ti maibagakken ka. Saan anaragsak ti biyag mo no ado ti gumurguraking ka. No di da kabaalan ti ingrande akalay sa, di mo idapilitan. Amom ti kasasaad da, Mare. Pudno nga ado ti tarakan da manong mo Fabian ababoy. Isumot lang ti pagbibiyagan da. Anya nga ron taramitag, Maray. No kayat mo nga ingrande ti kalay sa ti kaanakam, di sikan ti aggastos, Mare. Isponsoram ti kalay sa da. Saan abalay ta adumot ti kwartam? Ay nawaw. Anya ter aramidom dito balay ading kaw. Adda ka din ni Joyce manong Fabian. Madadya kusina. Aglulutaw. Kayat ko kumama ka sa Rita, manong. Ha? May papanitian niya? Kayat ko mga sponsoran ti kalay sa dakin ni Cesar. Anya? Amo, ka nasakit dagiti na isawsawang ko kadakwada idi kalabas, manong. Iso kayat ko ti bumawi kadakwada. Adda good news ko kan ka, Cesar. Anya day ta, Joyce? Imay ni Auntie Rosita itay. Kat ko na kayat na nga isponsoran ti kalay sata. Anya? Kayat na kano ti bumawi ka data. Imanugot ka? Idi mo. Saan? Ngam ipilit namat. Iso anagwe naklatan Iso kanon ti makaam mo iti kwarta a mausar. Ay nawaw. Ay, talaga big time ni Antem. Wen, bak nang atalaga ni Auntie Rosita. Iso na laang, taaglablabos no maminsan. Di na makontrol, tingiwat na. Congratulations, Cesar kan Joyce. Agyaman kami, Auntie Rosita. Ayun kayam. Regalo para kada kayo. Ni, dakalan tinatulong nyo kada kami, Antay. Un nga rod, Auntie Rosita. Nakababain mat kada kayo. Anya ko ba't ipagpainan nyo? Okay lang kanya. Ngamin, awan mo't ipangusarak iti kwartak. Tawan mo't nga rod anak ko. Ay na, agyaman kami no kasta, Auntie Rosita. Bayan nyo, subalitan minto day ta akin na imbagyo kada kami, Ante. Ay na, saanon kanakan. Saanak mo't nga agor oray iti anyaman nakasukat tinaitulong ko kada kayo. Ay nawaw!
Narigat ti agsapol iti kwarta. Isu arumbeng laeng nga agbalintay a praktikal. Saan a masapul nga ingrande ti kalaysa. No anya ti kabailam ket isu ti maanusan. Di mo panunutan ti maibaga ti tattao. Tawan ti serbi ti ingrande a kalaysa no mailumlum kamat iti utang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sikab maganti masabat ko kanakan. Papanamngay. Kwa, inaklaji tersina ni bakit sabay. Kasta, anya ti aramidi mi jay. Kamangan no mapangkalamanan agtamba-tambaya. Ha? Di kagatulungan ni nanang mo, wadagiti maarami di balayaw. Ko angkal, adala mapangkugatangay. Nagsubli ang lang. Nasaya no kasta. Ala, ikangaruday, Norman. Anya tigatangam, Norman. Kuha na, sana ka gumatang. Anya garud ngay. Umutang ako maiti arak, nana. Anya, bigbigat pa'y laanggam umutang ka. Sakit arak pa'y matngaraud. Anya kay laki din. Bayatak magkay. Diyan mo yung baga lipatak mo bilang. Anya? Ala na. Pautangan na. Uray upat at tubay to. Ay, nagadaon. Ay naapo, bayadak to. Mala, pautangan ka. Ng pang-aasim tabayadam. Kan saan ko maamabayaga? Makapung tutak no kasta ti aramidam. Ay na, kunaklakit din no sino ti masabat ko na bartek. Si kaamagayam, ay na salbag tamat. Ganun na bartek ka masabat mo. Anya ti parikot mo? Sika nagalas abakla. Anya? Awang bibiyang mo nun na parte ka masabat mo, ha? Anya? Hoy, tatlo mo man niya? Curfew hours, son. Hanggang paawit ka pa ilang nga naggapo nakiinom? Ay, rumbang nga sika titiliwan dagiti tanod. Di mo amu asurutan ti patakaran ti barangay. Ay, sika danga. Tatlo mo man niya? Awan bibiyang ko iti korpyo ngay pagpagam. Abay, nalipatan nga danggal kwa pulis. Anya? Tapno mo man niya. Siyak mabutang iti kakasta. Ang mga no, nagiti di tanong ti ipatiliw ko kanyang ko. Naimbak ko ng tanasing putak. Tano saan, pinang-or ko na dyan, Norman. Di mo pa ilalinipak iti lip and right. Marwam. Huwag nga ron. Wala pa sabat ko pa'y maminsan na kas jataramidin na. Jakun palabsen. Naglastong, gapotad da ka no uncle na pulis? Anya? Imbaga na ti kasta? Tiawanan bain? Anya kumati connection ti kaadda ti pulis nga uncle na iti kinaalas ti ugali na? Hoy, kay ka nga ron. Intun ko, pag timugak lang nga ron ida, adwa iti uncle na? Anya? Ay, nagungot ka matan. Siyempre,
Masama akong magalit kung naktumet. Awan palabset no siyak ti makabungtong. Anya ka matan, Norman? Nakita nakmat anak katugaw dito eh. Ngambas salatan into pram ti mamam. Ay, anya ko mati parikot mo. Makaamu ka matan nga aglisi ah. Anya? Tinak man bigbigatan iti unget si Carissa. Mga nunalipatam nga da uncle ko apules. Ah, Anya? Kat anya kumano ad angkal mo apules. Anya bibiyang ko ngay. ipatiliw kan tupay. Anya? Isungagan anad kayo ti panagsasauyo kanya ka. Tay ti anyaman nga oras. Mabalin kong awagan ni uncle ko. Tay ipatiliw kayo. Ah, mawatam. Anya? Anya? Kasta mo tinaramid day dyan Norman kan Carissa? Katuan? Ay na, kasta unay man arot kon. No syakti si ka, ingkog tarko tapno agnakam. Maminsan pa nga aramiden na kanyak tikas jay. Pakita ak iti star. Aywan ah, no baybay ang tayo, marwam. Mayatmat no ikan iti pagnakman na. Bastos alalaki. Kasta unay apa nang ipalpalastog na iti uncle na apules. Anya kumama ti maramidan day jay abili iti kinaalas ti ugali na. Win nga raw, isula nga isut ipalpalastog na. Masabat ko lang day jay ang uncle na. Ibagak ti ugali day jay akaanakan na. Wen, tapno bagbagaan naman jay kaanakan na. No sabali lang nga tao, amangan no tinutupandan. Nasaya talasabat kayo, sir. Ah? Ada ko makayat kung ay bagakada kayo. Anya dayta. Numabalin, bagbagaan nyo di kaanakan nyo. Ah, nay, aguray ka. Asinaw ti dakdaka matem. Asino pa'y kuman, no sana di kaanakan nyo apangas na amin apangas. Ni Norman, ah. Anya? Ay, natapno amuyos eh. Tunggal aga sana nasayaat nga aramiden na. Ay na, naganyo ti kanayon na nga ibaga. Ada ka no uncle na apulis. Anya? Iso apangasyo man, sir. Bagbagaan nyo. Ta saan nga excuse ti kinapulisyo iti dakas nga ugali na. Ha? Anya? Nagturod ka matanan ang ibaga ka ni Sir Billy ti ugali day dyan kaanakan na. Anya kumaga po ang mabuteng wano mabainak amang ibaga. Kat pudnumat, di ba? Sa bagay mo't di ah. No di na bagbagaan da dya kaanakan na. Talaga nga ikak ida iti pagnakman da. Ano? Nakabutbutang kamat no si kati makapungtot, friend. Wala! Siya ito magpadasin da. Agpipinadas kami ano kayat da. Anya? Ay, nasaya atay may ka si ka, Norman. Ah, Talwa bulan ang tinapalabas, manipod imay ka imotang iti arak dito'y tersenak. Nga maging gaita, di ka pa'y nagbayad. unay kay meten nana. Kasladya bayadan. Manulang day jay. Aompay sa ngaribaw. Agam, ni, kasta kay meten nga agsinger. Kunam lano nagdakkelag at tinutang kaw. Anya, wana, basit lang agat day jay. Ngam utang is utang. Utang is utang nga ibagbagamot si kabakay. Ha? Amangan no nalipatan yung adangkel ko apules. Anya, kat, anya ko maitano adda. Kaya't yaw nga ipatiliw kayaw. Sana nasaya ti arami yung agsingir ah. Ha? Tanangan nyo ti panagsasawayaw. Tano siya ti marurod. Anytime, ipatiliw kayaw iti uncle ko apules. Anya? Awanan bain at talaga dayi Norman. Uray da kayo abakutan. Kas jay kit din ti panagsasauna. Wen nga rod, imay ditoy. Kung naklakit din no may agbayad iti utang na ngamsan mat gayam. Awan at talaga ti pilpilyin na day ta alalaki. Nagmayat nga ipabugbog kadagiti agkaiwar at ambay diti lugar tayo. Ha? Ipulong yu kin ni Sir Billy nana. Ibagayo akas taunay ti kinabastos na. Lakay man wenno bakit. Bastos ti panagsasauna.
Di na pa'y amo ngay respeto dagiti nataengan. Daita nga rod. Gamti pa kada nagak. Amangan no saan na patyan ni Uncle na. Kanayon mat ngamin nga iso ti ibaga day dyan, Norman. Ay, saan nana? No kasta ti aramidin di Uncle na apules, pag timugan niyo idan, awanan day ti baen. Ay na, nasaya at ay may kayo, Sir Bilay. Anya tigatangan niyaw. Ay, gumatangak man itinapkin, manang. Napkin? Wen, imbaon na kami ni bakit ko nga umay gumatang itinapkin. Ay, una yan. Ay, mabitlaang, sir. Ato'y tigat-gatangan niyaw. Akin uwan gayam. Sir, amang ano, mabali na pakibaya niyo, ti utang dya kaanakan niyo ditoy. Anya, utang? Uwan, sir, kinapudno na. Upatan na bulan, dya utang na. Arak ti inutang na, sir. Idi singirik nga main. Isupay ti makaungat. Kan may sa, kastaw na iti panang ipalpalastog na nga da ka no Uncle na apules. Anya, ay kunaklakid din no sana po no day tangar aramidin day dya akaanakak. Saan lang na kayo tinakaibaga iti day takanyak, manang? Ha? Bayan nyo, siyak ti makamukin ko na. Yan day ta utang na. Isaw ti umay agbayad. Agruam day jay no siyak pa'y lang nga Uncle na ti pagbayadan na. Arak pa'y mga ron. Ay, saan lang ada bakat suping tinagaramidan na itikas jay, sir? Ha? Adu kami, bastos day jay akaanakan nyo. Anya? Di na minsan, nakita nak anak katugaw iti tirsina. Ngam nagtupralatan akaslawan nakita na. Anya? Pudnot ibagbagak, sir. Amang ano ibagayong agar arami daklang iti istoryak. Sakit noong tan, kanayon na nga ibaga nga ada kayo kano nga Uncle na apules. Kaslada kayo ti us-usaran na amang butbutang iti tattao. Ay, unayin day dyan, Norman. Ala, bayan, siyak ti makamukin ko na. Bagbagaan nyo, sir. Amang ano makatumpong tuki de iti mang bituking kwa na. Si kamanan ti masabat ko, Norman. Kit, anya ko man siyak ti masabat mo. Amangan mo kaya't mo nga ipatiliw ka ti Uncle ko apules. Anya? Isulat ta di palpalastog mo, aging gaita, ha? Kitwen, siyak lang ti adda Uncle na apules dito lugar tayo. Amangan no nalipata mon, sika, laad abakla. Awanan kay tibain. Talaga gaya mapudno ti pagbagada kanyak, Norman. Ha? Ay, Uncle. Apay nga, adda kayo dito, eh. Di mo damagan no apay nga dag ditoy. Awanan kay tibain. Usaram ti kinapulis ko ngagpalpalastog ka. Salbag kakit di. Ko, Uncle, mabitlaan. Anay ko, Uncle. Awanan kay tibain ko nakmanan. Kasta una ti panang ibabain mo kanyang Uncle mo. Ay, nagsakit mo tanti dinanog yung Uncle. May sapay kindiya, salbag ka. Anay ko, Uncle, gusto ko man Di nagsungba-sungbatan na kasta. Tamangan no saan laad danog ti maramanam kanyak si Norman. Tapno mo man niya. Saan na nasayat de tangan aramidem, Norman? Kuha, Uncle. Siyak ti may babain, gapu iti aramid mo. Ay agasan mo dayta. Di mo pa respetuan dagiti babakit kan lalakay diti lugar tayo. Ha? Bastos ka kano sumungsumbat. Mabalay na jackpot yan ti idandanon da kanya. Numay sala ko maatao tinang ibaga. Agam adudamat. Ay, kuha, Uncle. No ti panang kunam kat ayunan ka iti kasta nga aramin mo. Nagbidot ka. Impun ko pataya bagta bangam no siyak ti makaungat. Ha? Ingabayadan dagi dya inut-utang mo iti istor. Di ka lagpain. Naimbag kumamot no makanti ka inut-utang. Ngam saan mo, tarak. Ay, kuha, ay, pasensya kay kuman, Uncle. Sana malay ti kasta pasipasensya. Ti kunak, inkabayadan.
Nagpasensya ka matan kadag iti tattao a binasbastos mo. Gapo iti panagsasaw ken panagpalpalastog mo. Ay nawaw! Nagmayat matan day tabukol di tarupam, Norman. May bagay unay kan ka. Anya? Tiyamom siguro kat ayunan na ka ni uncle mo anya. Ay. Tapno amom nga minanya. Awan koneksyon ti kinaaddat uncle mo a pulis iti kinaalas ti ugalim. Ha? Anya nga ita, dinanog na kalangarod ni uncle mo. Nasaya at may tapno agnakam ka. Bastos ka eh. Anya? Sikati nakababain ita kadagiti tawa pinalpalastugam. Salpag ka. Makapalag day talangam si kalastog. Ha? Ay nawaw! Sapay lang kuma, tasanan nga gimbag day tabukol di tarupam. Total, bagay mo. Anya? Tiyamom siguro kat ayunan na kanya. Ha? Palastog ka palastog nga dangkal mo a pulis. Ngaman nga ita. Kwa? Sikatin nakababain ita. Ada pulis nga uncle ko, ada pulis nga uncle ko. Dayta ti kanayon mo nga ibaga, ngam isumatin ang danog ken ka. Ti maibagak ken ka, gunggunam. Dayta ti magganam ti lastog akas ken ka. Ay, nagdakkel matanday tabukol di tarupam si ka, Norman. Apay, pudno ka di ay adyan nadamag ko adinanog na kanya uncle mo apulais. Anya? Palastog ka, palastog. Nga ada uncle mo apulais. Nga manyangay ita. Isukit din tinang danogkan ka. Ngarod nana. Nana, pasensya kay kuman kadagiti. Naararamid ko kada kayaw asa na nasayaat. Ay katun Ang basakbay na. Bayadan pa'y nga umuna ti utang mo kanyak. Ha? Mano na bulan ti utang mo kanyak. Ngam lalipatan batan. Nalagip mo lang. Ididinanog na ka dya uncle mo ngay pagpanpanakkel mo. Nana. Ibagakan ka Uray ada uncle mo a pulis. Wano judge, wano general. Awan koneksyon na iti kinadakis ti ugalim. Kas kumaita, ti uncle mo tinangdanog ka. Nana. Iso nga ikatam di ta panunot mo. Ngawan ti pulis-pulis no may papan iti dakas nga ugalay. Ay nawaw! Liklikan tayo kumanga usaran dagiti kabagyan nga adaakam na itilintag tapno laang makaaramid iti saan ang nasaya at iti pada a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.